Terus ada Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rene jagong pada ngumpul. Bus, si perintah ngopi siapa? Perintah jagung sih. Semribing. Wah. Sing endi sih, Mas? Semising. Lah kayong. Sing Amir, orang-orang ning kene. Yongko, orang nelpon. Nelpon apa patah? Sing paling di HP ya, Nek. Sumeng lagi di kompres dongkal. Sih, mau neng kenang apa? Selite semribing, tetes ngobos. Bocor halus ndi Amir. Tambuh, ini jalur rokok kayak siji. Iya, gari. Si papa cari siji. Bener ya. Siji. Pimen sih mas. Tuh, mau lingkaran kemer.